TTADC MDC Ravindra Devarma visited Doldolipara in Migliban VC to inspect the construction of the Brahmachara River Dam, a project launched under his initiative. Speaking to the media, MDC Ravindra Devarma stated that a dam is being constructed to address local irrigation challenges and support rice cultivation for Migliban BC residents. He added that similar dam projects are underway along various river banks, alongside ongoing reconstruction of dilapidated roads across multiple locations. Migliban village committee mission Kajak Doldoli Awaro Motishan Bumu Bormaswara mo agno sakan sin payo oro bisipurum burum thikai bandu ruzega ngmani bagai yango prai koyek sokani ya koyek sokani 2-3 sokani bai thagla pura doldolini yang khaksa borok bor mai muima borya abno wan sugina edisi hapangni ngai TTADC ni khoroksa ang adong ngai aw elakani joto tisaragono omohai je tongmono wansuka mai bornani bagai simipano oro kaisa omohai kai pela sighting plus haluma jaga haluka inja kai tawarot tampera wajagai tongo ar kon jaga chung puila jenai mani abo kai 3 rijang nai ngai omohai kai je tabu khlai tongmani oro শুধু ও এলাকা সমিছে কাইথাম ওর বান অমাকে মারু কম ভাই তাবো जों কয়েকদিন আগে বথাঙি নাকি আরো অলমোস্ট কমপ্লিট খারিখা বরক কাম আসে কেস বরক টাংলাখিয়া কারণ পুরা ওয়াসুল তসুল পাই যত লেবার টেবার বই নাই হারগা গর লুলাই দङ তাবো ওই আঙ্গ লমদি আঙ্গনি রাংতিসা কাটাসরা আঙ্গ প্রায় 4টা জায়গা বান সেমানে হাইতাই mai ma boria tonglak asa khlayo mai borimar bai nei jotono tai mukhitung thaikitung bo khaimanai amai khlai sung tabuk turuk tabuk o doldolini simi sung tabuk omo paiyi puilao sung lekha katla mara aro bamtino prai 250 kani jaga aro je tabuk sung khlaibani oro 250 kani ni jara gotongnai rok kishok rok jara hukbar khainer borok ta tuini sep manai eta bor phayuka tai saka tak thanguna abon pore ta kaise bisio sung thanai paithago sung yang aprang khoro aro je lama khamya kakhlaibe mani a jaga tabuk duita punga sajak GCB sajak aro tabuk tini hor sal tini samung tangnai borok aroni borok school thangmaliya bazar phaimaliya khub borok jinjala dong aro bo antini tini simi kam choli tongoni khanao tak thanai Reporter Raju from Simla, Chini Khorang.